Donosimo vam nekoliko najboljih zamjena za mliječne proizvode. Ove namirnice su prebogate kalcijumom. Brokuli. Sadržaj kalcijuma 86 mg u 200 g. Vjerovali ili ne, osim što je bogata kalcijumom, ova namirnica sadrži skoro duplo više vitamina C nego narandža. Istraživanja su pokazala da dijete bogate brokolima smanjuju rizik od određenih vrsta raka. Kelj. Sadržaj kalcijuma 101 mg u 67 g. Ova super hrana ima sve osim kalorija. Ona ima samo 30 kalorija po porciji, sadrži dnevnu dozu vitamina C i dvostruku dnevnu vrijednost vitamina A. Također sadrži vitamin K. Smokve. Ukusni desert ima visok sadržaj vlakana i kalijuma. Smokve također sadrži magnezijum, mineral koji tijelo koristi za oko 300 biomehaničkih reakcija, kao što je održavanje funkcije mišića, održavanje rada srca u normali i jačanje kostiju. Narandže. Sadržaj kalcijuma oko 74 mg u većoj narandži i oko 27 mg u soku od narandži. Sjajan su način da poboljšate svoj imunitet jer su bogate vitaminom C, ali također i sadrže nizak procenat kalorija i dosta antioksidanata. Konzervirani losos. Ako ne možete da nađete losos za koji znate da je svjež ili nemate novca da ga kupite, vaše idealno rješenje je konzervirani losos. Osim kalcijuma, on sadrži oko 38 g proteina koji je odgovoran za ravan stomak. Bijeli pasulj. Ova hranjiva namirnica bogata je vlaknima, proteinima i gvožđem, također i kalijumom. Sadrži zdrav škrob i ugljene hidrate koji pomažu ubrzavanju metabolizma. Bademi. Sjajni su za vaše zdravlje. Sadrži oko 12% dnevne potrebe za proteinima, bogati su vitaminom E i kalijumom, oni sadrži i dobre masti koji snižavaju loš holesterol. Zelje. Ova namirnica sadrži oko četvrtinu dnevnog prosječnog unosa, a bogata je i vitaminom A, za čak 3 dnevne doze što održava vaš vid oštrim. Odličan je dodatak uz zelje, maslinovo ulje i luk.